Bok. Danas idemo opet sa jednom anaerobnom aerobnom rutinom. Za početak ćemo krenuti sa vježbama koje standardno radimo u klubu za zagrijavanje. Između ćemo raditi određene vježbe. Također ćemo ponavljati ovu rutinu sa zagrijavanjem između tih vježbi. Dakle, možemo krenuti sa zagrijavanjem. Direkti i lagano skip. Dižemo ruke gore. Spuštamo lagano. Nastavljamo. Idemo uppercuti. Samo luci. Malo brže skip. Do koljena. Direkti, skip. Diži lagano ruke. Spuštaj. Ajde. Uppercuti. Idemo koljena. Dobro, malo diši, idemo sada samo čučaj poskok lagano. Dobro, dišite samo i vraćamo se na početnu rutinu za zagrijavanje, možemo malo ubrzati. Direkti. Diži. Spuštaj. Uppercuti. I koljena. Dobro, sad idemo na pod, radimo trbuh, sad ćemo u nastavku malo skoncentrirati na kor, znači radimo trbuh, noge su ravno i rade lagano krugove prema gore.
i nazad. Ok, vraćamo se gore na rutinu s početka. Direkti. Diži gore. Spuštaj. Uppercut i ubrzaj skip. Koljena. Spustamo sklek, radimo ga s odmakom u stranu, ako vam krene teško, radite s koljena. Pa u drugu stranu. Ok, i vraćamo se na našu rutinu za zagrijavanje. Idemo direkti. Gore. Puštaj. Uppercuti. Idemo koljena. Dobro, sada idemo raditi trbušnjake, znači legnemo na pod, koljena pod pravim kutem, ruke ispružene, idemo suprotna ruka, suprotna noga. Ukoliko je teško, radite samo ruku, samo nogu. Krticu dignete od poda, ispruženo i vraćamo se gore, idemo opet.
Idemo direkti. Skip. Niži ruke. Što je? Prigati. Dobro, spuštamo se u plank, dižemo trup prema gore i ljuljamo jednu pa u drugu stranu. Koliko vam je teško, možete s koljenom raditi. Plank. To bi bilo to za danas. Vježbat kod kuće nekad nam je teško naći motiv i ideju, pa ako sam u tom pomogao, mi smo uspjeli. Znači, prilagodite si intenzitet, kombinirajte to sa prethodnim vježbama koje smo radili, radite više krugova, razne kombinacije i idućeg puta, bok.